Za renoviranje prostorije Hladiczeskiej ljetnej rezidenciji było potrebne vecej jak 90 000 evra, kotri finansovala Biskupska konferencija Italiji i Caritas Italiji. Finansinu Potrimovku dala i opština Šid vjedno za predškolsku ustanovu, a Caritas apostolskoho egzarhata vjedno za parohom Mihajlom Režakom robel na realizaciji samoho renoviranja. Zahvaljujući dobrim investitorom, kotri počustovali, že na tej migranskej ruti jest potrebi renoviranja takej prostorija kao Hladiczeska ljetna rezidencija, že bi dzeci i to ti ljudi kotri prebuvaju tu u tej Hladiczeskiej rezidenciji mali dobri smještaj, mali adekvatne položenje i spanje. Evo ga to što vidjelo, že potreba velika, pogotovo dzecom, kotri tu prebuvaju 40 roki. U cerkvi Preobraženja Gospodnjoho u Šidze služil moleben apostolski egzarh za grekokatolikov u Srbiji, vladika Georgij Đuđar. Vladika Georgij Đuđar svjatočno otvoril i pošvecel obnoveni prostoriji, a već najmladši zo predškolske ustanovi Jelica Stani Vuković Šilja podzekovali šitskim zo špivanku, a podžiju prikrešela i špivanka ruske i žridlove ženske grupi kulturno-prosvitnog društva Đurakiš zo Šidu. Na koncu programi direktorka šitske i predškolske ustanovi Jasmina Varga podarovala hostcu maljunki, a prisutniji hosci mali na hodu po patrac obnoveni prostoriji.